Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Fayamo kwaba eba the journey so na ansana no ye wo bibi stronko at the mouth e the journey so e kwan no emuwa na so dodo na e na etimi bedu eti na ye da say so about the journey so thank you so much that's it ene yenya ye mame ye nuaba ye entrepreneur e ye business tycoon e wiase de ye wo field na obia de oyade na Diva strand de say ye kase Diva stranda na eyentare pafie empabo pafie eniema eye papa na eye dempo ne no ka Diva stranda abofra kra enin Diva strand ye ne no ebetwetwe nkomo nam wo a wo hwe me ameti ha ya famu aba ehu se ohu se Jenny no edru sro a enye ofiti ya no frosro eye kakra enti jibre tsna se na Jenny no me know this journey is for us. Miss Juliet Akwaba. Medasi. Before no, can we cheers to this wonderful life, the journey and everything? Say, yeka said Diva stranger, Mrs. Juliet. Dear Decline, me pese wo kan wo ho asem kakra e train. Say Juliet no kra obi kan obi nim Juliet. The real singing name is a Diva trend. It's me patcho why Diva trend. Me patcho Diva trend eye asantini akra a ofri Kumasi. We ko banka say ofin so chichire by Kumasi na ewo me tete me. Yeye enuanom enan me ne keto ewo. Me ma me de amasewa. Me papa de jaw edu jenfi. Na me ma me de wa free. Na Diva trend na se Kumasi ni ba pa kwa na ewo me etete me ama me nyini ba akra ha nti wa na me ye ba chese me ye me bibia nti me wi school no me no na business wo me mu chese me so ne nyina me ko school me ti me ton tofe na classroom na chese me nya mfaso wo so gradis ga abas yama yes ka say ye French canteen fee no me de totofe na makoton nya so mfaso so what I say enti no me hu say business na metimi aye enti no me wi school wi ye no na so time na computer classes abaso enti me ko bi kakra e wo adum enti mu na so no na me hu madam fu bi no so on dey want me anto aso no ma me so nkobotiri na me say na me kura me pese me sua table enti me ko twie ska me ma me hu obe ha me nti na me ne no ye fra na fa no wa na me ne no na ekọ ye me kwa kakra no makobotire no na me ja enti me wie ya me ma me ma ehu se sei ti me sister no wa kwantu me sisters de no matutu kwan enti omo ba ko bai na oye me nsa wo enkran ha ti oba ye no baby me ko ye me nsa idie ade na efe na ebi ni Kumasi enti ma me ya me srom me pese okosua enam se me pay business no kan ya na me se mate me kwa akoye enti me ma me no restaurant kese Kumasi KBL opposite for Ultimate Joy enti ho no na space kese wo ho to ye no se wo start e besi dan no enti wo ko wi na ya bie shop na ma enti me se meye no mo de me back na me te dance my na me ba e wo Achimota na Saturn na STC na ye adwuma imagine say me jimi hudu wo Kumasi sister na me besu adwuma na ye soma me na mokwa ho na STC obi te no otie mo frame me ma me ya Juliet enti na ho no ebu mabam kakra say be hu chance girls iso ukoba waste ko to we bra by yes
da na me nim me hwehwe enti me ye nkakra chese adwuma no de nukure ne years na nka me de wie ne nam se na o mo pentama o masi dan enti o me twa so na chese wo de ya lay foundation no wo kwasin adwuma nyina na chese shop aye ready e was says wo koye adwuma salon wo down ene so ne na boutique ba ni nyina no na me ye ma me sister na enye me amedia but enukura mu no na enidaso bi wo ho amaw pa enkomo no ayede meba enkomo no ayede menim se wa wo fie usua de ye twa ye ho akogye nkrato ye ba ye patas mema wakwa babio eba the journey is so me da sese wenya bre atsena sina yakọ aba ene eye ohima ya ne etwetwe nkomo wo the journey so eye Diva's trend ena ye twetwe nkomo afa abrabo na wa wuti fie giedwa me no ye besua de na ye hu se abrabo no eye journey ampa na enam say the way anam si eye be niema ne elipa pema asemtin ena nipa begu ye so papa na enye adeketo a ba abena bibia mu no enso he kakra ewo chese otan eni bre kasa enti no manfa eno because me ma me ye nipa bia opa adwuma enti ye nyina na me hwe no me ma me pa adwuma pa enti sa ha to na me sisters mo so enti me so me ye se na me so me follow omo footsteps no na eboa me enti ne nyina achi no ma nhwe ho meni na me ho so me sister kro na abi maame makonya shop obi ayi makosi timaje ase na pese ye se bie the same adwuma ni bi wo ho na say wo sister ya wo she breast swat ase destiny helper yes and na emu ho na so me sa to na den se menye ni papa pa anka menye yes so what they make and Saturn na me ya akra bone ne niema bisa na enka me sister no ko ka me so me ka se esu ne nyina no me bra me ho ase de ema no eje so wo bobra na woni aho brase na wonim kasa na wonsuro nyame a sister wondru baby a de ombeka bia me si jo mate enti no me sa ba akra na me ka se me wi school ni mu be wi adwuma no mu anche na me fa yefu enti no na ye se me ba no me ma me se mintimi emfa akra na enti o mu ne hwe chese me ba no de me ma me na so wuti ye yes apnanya atama meka no sa na nyame because from start no BBC ya na nyame yi helper yes asam no dane ya na moaba ena me de ba akra me de ba akra so na me sister maybe a me dade na nye problem na me som na dan so man so de no bia nim sa shop na e media because o bad the way me see no be je ene ma ho keka ne ne me bi ne nkra na me no mu ye adwuma ne nyina no chese o ba wo hu difference wo enti no na nkrofo nim say maye na emu abiem me sister kroya o sa ko je kese e wo hansonic ana my sister I had die so mama be fa ne you know fa na me to no on say oh yeah adwuma ne namfofo abena sabi se obi bua wo a eya na se wo be fifi no eche because ensem wo echina na damfo be ka wo sha de papa bia na unye de odi usika na we ye sei won sa de nti na ho no me fa me ho adwene nti ono atena ase no ana obeje shop no na aka yes kakra bi na mse na emum na meye ne sa na abdam die ni eni eden eje shop no anche no mu be ye kwan nti kwan no bi nya parking kwan no abeto ade nti na ye sentime ye smart na me de emu niema no me de che na mse me abena mabre na me wakumasi nyina no na mitimi kotogo ni Lagos ko fa niema a omunim me ma mi munim lady bi de ade bre me se me nton ma no na me hwa ade no de ba 1 week na asa o de ba 1 week na asa na ono asa ma me the way I was ton niema de adan na wo ma ye ne ayen ko Lagos na mse me ma no ma me nko na o se na wo ska na mse me wo 5 million bi o hotete ska no na nye ska keto asa me na nka iska me kwa na mko fa niema
and I'm the bar salon within a inasa within not just a me and yes me jai kotogu Lagos na me to us for Lagos also it's Abena did muana Accra dey so buy na my sister no nim say me smart no crowd say abuchi no ba no hwe nipa ewura ho ne ne ma bia me nyie enti no emu na me ye na me free ho na me kopɛ shop ojolu enti jolu ho no any baby a meka se me ama bu ashas ye na ɛho so na nso hwe no e baaye Abena ma fa ne emomum ne wiase uye ya ne nipa na so duru baby a ne nipa hu na ebre no de obi ante enka ma ya ma adwese me ya ma je me konsohwem Abena me ko ne emem anya me na makoma eden ese me pese me duru baby a Abena nka me jemu ne nyina ma mpa ba sister me chese so hwe de na ne nyina echi me behu nyame enti ma mfa nyame suma ani ago na nyame susu me mu e ma me ye na de ya na me pese me ka kire mabunu ne se sister se wiase ukita 1 cedi na wo de ye adwuma duru baby a wo to e ma wo so hu se a sika 1 cedi e na me de ye adwuma nya 10 cedi si enti me nya ne basa ba me no sabi me free boni mi na nso no Abena me ma me timi ba ka os ma me ya me ba ka echiwe no kani kwan kwa so wo ye adwuma nka yesa wo na wo tena me ho na de wo ye de ase ajanka baby a ye gya wo mu na me se saa na me pe because na me nim de me pese me ye de me ye ma fa mani anto mabusu ani bia so na me ma mani brave me call China e ma me sika koyira Abena me hu amane o eye awerho samnim se wa wotifie wo pass won etie na wafa mu aba ugusu a ehwe de Jenny ye twa ye ho ye beba sesia ye mo wakwa eba de Jenny so jumade menim se eye shron kokora ko China ni sika ekoyirae Oso ko China usika kwa yirai. Die mpa ne si. High fast so the areho. Me do China na awo bi woma ebi nsi da. Na me hu bi da. Enti wa na me change me ticket say no meba back. Na I want to call for my mesako. Airport wo. Yes me confirm say metimi akọ. To match me baby am nko me drew me hand luggage si me ha. Me yi me passport, me small bags me dey see we me so. Me de trade ni pan me wie me tama bag me bi no ye de ko just like that na me na bo am me passport na me yi sister e ya re hosem ahwefo ahweyen youth e ma esiso obi wo onye hu oni ma Diva strand nya na anu ya obi ka ka nya be ma bi enye sikani bi na afotu ben na de be ma mabunu a ehwe de Jenny if I show the photo me de be mo obi an say e wo ye ene e wo ye difference room say abrabo no so one boy and do baby e hu mistakes obi tam $1 billion krama wa e be she because unni idea bia fa de na o ye den o ye wo ho me say no baby a me ama bo bra na bedunu sambre no obi diskakese ma me hu me ma yese me ye na because my cons me hu de me yeah me call back and me san repeat be so what I say enti mabunu na mo pe quick money no me sremo anya sa na e bobra wo de to obu ase so school na wo kwa wie na yemfa wadwuma na adwuma no ma mu no nyame do bedu baby ese wodu enhwe obi ese ewe aye we so nim adekronti a odipa no koduru ho ebi no fa kwan bebre so what I say and we yes so a wo kwa no esu twa ebi na me pese odun na mo pentam anyanti no sister abrabo no be yeti aso ayde ama ti me mpai ba me de ma wo mo na yi se obi amra fom na kakra obenya na efiri 1 akotu na waka so free 1 ko 5 sister wo be pra ma wo secret tutu enti mom to mo bo ate na mo nhwe nyame anim na nyame do obi abeduru ho so what I say me ton Abena ntare de me na me koba every month me tu kwan ikro be na me nko so but I when kwan me yasha na ye me den enye no ntira enye no enka me prepare so bia nka nche me say Diva strand me hia no ha so obi kire me so me ni kwan na ye nkofo nwa and na stars in one nwa me dem da
escafo yiri no mu hwan ne ewura me dem asofo yiri no asofofo nanso Abena me bra me ho ase onhia me ho nhia me impressa dia me wo no obitimi ka na maame ya wonye senam se wonim dia me ye because Abena wo ka wano tuma nyame de odru baby so obonsam kra ni mbre wo ka wano tuma obonsam any embre with da nyame enhira minim se wo fi a wo hwe de journey wo famu aba menso enema fa ba papa na de journey so de oba ye won nyama sronko a yeje na enne ye hwehwe wo nyama bim ena ya fa bibi wom na minim se wani ebeji ho enti thank you so much for greeting. Hey, Washington. Oh, America. So thank you so much. Oh, you're welcome. Nyami enshra. Yeda obi biase samoji bre e share the journey. The journey eye dwumade sronko aye Diva na ye nyina ye sua de e di atoa so e wo abrabom no e wa o se e wo ene ewo yen ense enti mesrew onuaba ma wo hwe me hu se abrabọ no ewa jeni no emu ewa yie enti obeto bo ewa abrabom na kai se ose ahobrase adwumaden empaibo ene niema we nyina na wobetimi edi edurosro ahomaso emfa wonkosi bebia da se ne yenhia ewo the journey so midin edi Abena Ghana Take this life,